Hello. Nothing to do, so I'm just gonna have another video. This one is to show my Gundam Converge collection. Like instead of a room tour, this is a table tour because naraman sa table. Di man tibog room. Okay, let's start with this one. By the way, I cannot name all kay kalimutan ako sa mga pangan. Kaninon, kaila ko mo ni ang sasabi niya tupad ang Zaku. So all these suits kang char ni siya. Char mobile suits. Yeah. Below, line variation sa Zaku o mga grunt. May gitawag nilang Lolo Gundam. The RX-780. Yeah. Nara. Okay, let's move here. Zeta. Not the usual converge. Sanod. Ay, wait. Ato sa ni. Iswag para makita ang uban. And iswag. Oops. Okay. So akong giiswag to ganiya kay kung ana na hayag kayo di maklaro. Alright. Okay. Nandito sa Zeong ang narrative o ang normal with a Sinanju. Deep Striker P. Bandai Nigel nasa sud sa box kay ang Unicorn full armor kani sila set na sa duha Zeta o ang Big O. Then let's go here. Ang tibuok na Banshee. Panablihan ang premium edition Gundam Converge Revive. But ganiha mo niya kung gihimo review na nila. Next, let's go here. Mga Gundam Wing na suits. Way labot. Labot. Okay, that's it. My entire Gundam Converge collection. Alright, see ya! Bisaya in Japan! Oy, don't forget to like and subscribe, guy. Oh, additional, karon nahilig na sa kog auto-auto balik. So, nagpalit ko aning Mini GT Liberty Walk. I think ako na i-complete ang Liberty Walk. Yung uban na. Okay, that's it. See ya in Japan. Bye-bye!